Iya. Sungai jojok kami marsia dopa-dopa namar hula-hula borupa para si raja ne pos-pos. Ima makamolote dengan basan itu hatta. Dinong majalo pasu-pasu pardong asari peon. Iyan ako nami do parumen nami. Alani pa din nami. Dang tamahay mabuat tuan ni godang nami. Yang usujolo jumula luda mang tomata na martua di bata. Mau lihatema pada nami. Pada nami. Gabi. Anggia lihat panggabian. Lihat parhorasan. Tuh kami peparan si raja de pos-pos. Gak kodang lihat ini. Gabi. Mau apa diteju? Memories can deceive, but believe is believe, and I believe in what we felt. But people you fall for can change into someone else. Maybe that's just how it goes. First you think that you can float, then you sink just like a stone, and they're gone. You gave me your wings and you made me believe I was flying. You gave me a glimpse of what heaven could be, now I'm dying. And there's nothing out there that could compare. You told me to breathe underwater and left me here drowning. Iman akan ditularkan firman Tuhan sebagai alat kita terlebih kepada kedua mempelai yang akan dipraktekkan nanti dalam keluarga kalian. Saya ambil dari nas akte pendekatan nikah kalian yang tertulis di dalam Mazmur 23 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jehovah dosi paramahan au dan tagamon kurangan au. Iman sahatna. Ito marurak tutorong marbulog tubig jam mangarerak may tusip lang tuhat birak
Hatani si jolo-jolo tubuna mantokpon pinalu taganing kawanap balu-baluna ibu maho marabing-abi anak mabuha baju tata boru maju itu. MS tabatua patenggoli di tekena mokok debatado si tua horas mahamunadi para orang maju. Ella harus tetap menyayangi Boruku walaupun nanti dia sudah agak kurang cantik kan, tetap kau sayangi Amang. Itulah pesan dari Mama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.